i le fuale o tau no mai ia tau po le mota. Ia Charlotte ia ma Suchi le nei tai au. Good morning Suchi ma Charlotte nei tai au. Good morning, so alo nei tai au. Pasalo fatu mai mo fa fonga me Samoa nei tai au. Manuia tau sanga phone o left ta fe loa ia. Malolo malanga manguia. Malolo malanga manuia. Futol o su lima su ono aso tatu fenga malanga. Su ono. Su ono a. Ia sili na o so manuia lo fa fanga singa. Ja, so fo manuia nei tai au fa fonga male mai mo mai o le tatu o tino o te lo foi o vaenga ma sania ia pe na ile am tango le tau sanga o le longo foi le tino o tulanga lo ta pe na ile tatu a o ngali university la fotile no. Ia ole fa moe lava ma tau nu mai ia ole toi fa la wilo le ia ole tatu le sala le o te tala le sala mo le vai tu uanga mo nei tau sanga. There is no registration or enrollment fee, so please utilize this opportunity. Ia onisi o me mana o miona e su atu ma oe. E fai lo le stala, fatino ina lo le stala, ia o lo passport photo, o lo birth certificate, o lo passport biodata page. Ia fatasela ia mau result o le sasala si pe fa pe o maua. Ai fa pe o si tangata whenga luenga o lo whaua wina. Loa onga, you need a letter from your employer. Okay. Fa maoni ai o lo e whenga luenga mo lea fa le whenga luenga. Okay, malo, whaafatai. Ia, ti? Ia, whaafatai atu lawa ia peana sau no atu ia Charlotte. So tūlanga lawa matonga ruenga whaawau mai lea tau sanga, ma lea tau sanga. Lea fu amata lea fu ia tapenanga mo le vaituanga mo le lua o lua lima. Ia, o le matau atu fu if tua maua ia result sa sala sila vai asu fu. Ia, o lo iai fu ale ava noe ma whaione e latu a matalo restala vatu ma te tonu vaenga i o sau no atu ai Charlotte. Ona ta oto ele matu official application. Se ia o lian vai asu lea, pau ale lo me vatu vai asu lea, all results. Pau ana, e mo o mia na certify fwana wha maoni e se lo ia o pepa ia. Ai whaingo fie lava pe a vatu original si a matou, photocopy matou ma certify fo e matou ile ia lo e se lenia matua i tūlanga lea wau tutongi fo ime ne o wha maoni anga o pepa. O wha maumanga ia o vaenga umana le sasau no atuai. Ia moi la taulo o tau mo whai mo le tau sanga wha avaya le university. O le tapula, o tongi tapula o le lua se lau o le English and Best 3. Ia ai tau ona pasi uma pepa na e wha. Ma au sia tongi e lua se lau. Ine ia mawhai ai ona ulfale atu tonu le tau sanga wha avaya le university o Pasifika i saute. Wa le amata o te malama e awe wha mua le tau sanga wha avaya tato university papa ngala. Ia mo i lato lava e fia mana o lato i o ese mai. Lo ava no fo ia lo i tau sanga wha avaya tato university o Pasifika i saute. Ma e anga waa fo i alum whanau Samoa lo le tau sanga wha avaya le USP. Isko sipia New Zealand. Oh, okay. So wa pe o le singa vaenga tau whawhainga taina watu alum whanau anga le USP wha pe ai lunga anga wa ai le iskosipia New Zealand ai le wha ai lo atu e anga wa fo i alum whanau lo tau sanga wha avaya le USP mo iskosipia New Zealand lo tau mwhai taimine whaini tana noanga ma le iskosipia Australia ia ai ai Talanoaga tau sia ia tafa se fina ngalo Australia e talia fo ia alum whanau tau sanga wha avaya le USP mo iskosipia Australia wala fo e ave isi iskosipia Australia USP lau tala pe ai se ala lima fai fo ila ia se pa tata no pele tulanga ia o tulanga na pe on sa no Charlotte so me nai mo mia ia awa ia restalanga mo tau sanga wha avaya o le restala le o le una ia o tole anga ia tingo tali usa pipe a unga ia le online. Ia, o le afu ia, o le wha moi lava ine i o atu alum whanau ngā o tā. Ai a wha pia lava, ai mese ai lato o whainga luenga. Ele moa tele se taime su atuai. E ala fo enu na i atu ngā o tā, wa o lo free ele internet. Ele ta walo e se o tupe wa, once e avea oi ma students al university, you have free access to internet. On campus, so se va ainga le campus e maua ele internet o le library o lalo le la au, lalo le niu.
Mau o mai mea uma na anga e whangi koko e lalo fo ai mau o mai mea na iwe man so fo o ala folo o ia le a whawhatoanga al sai mine wa mawhai whanga online o le singa mea mātou una ia foi i along whanau lo i sala whai ai lo fia whai le Bachelor of Agriculture lo mawhai ana whai mai o ai a alu e te fia mo o mia se fisosani se whai aong e whaina i malanga mai nei e sau e tala no se whai aong o lo inga o ta ia o pe o vaenga o mana o le tama whai a leo tato i nei e tau fia tato along whanau i nei Samoa o tele mau meo whaafita uli i along whanau tama whai alana isi mātua keep them here as much as possible ia o al semi o sauna nga e so i fafo i pe fa wa fa uma i mata o pole o le o avano ne ia o se semi ne o pe fa tra sama sua fo ia long fana kele opportunities mo ka making e vai ka a me sia van o scholarship o le si avano lo o foi na atu la university i le tato por calamelo preliminary ona to telo fana ia everybody has that dream e mai a lolo lo vasengas futul ona yanga ia tulea ile tatu sang fa vai ai a fa pe walo an neto le lato sang o vai o it's a fao ia na saula ia o tongele au sile lua se la o lo o fa tapula aina e te au fia ile matu vasenga matu sang fa vai o lo o ia le vasenga le preliminary o le preliminary e tau tu salava male vasenga suma tolu ile akorisi maulunga ia o te taitone a ngā lawa prelim i mātou i tu ia ona it's your introduction to the uni life e leise le anga o le vave a mata experiencing the uni life e o atu lo tausanga whaavai ia wa masani foi le online learning because vai taimine i wa lunga o maru penga te whailangi ia te toa onga o la sa si a universite su ti tu langa foi le tausanga taitasi o fa tupula ia po fa ititia alo ma fa na o lo onga po tau ina ila onga Missile Foundation ia o tausanga whaavai ala tau ia fa tupula ia ona o isi along whanau e tuai ona restala i o tato universite papangalangala i ono atu lea ia i maenga lea o isi ono lo ia lato wha moe mo le onga wha lo ia wa le sina po kalame ese le popular ona lo to tele ai me se o matua no ta inga ia wha lo ia lato along whanau o pe mele sa ia lo ia sa o ivan what to au te o mo fai an fast nei o lo que vai ia no vai ko waka le pepalo ia su nga karo ala ave pepalo ma lo ekin le sa como si no leo fa ko o le taimi nei o mai so le lau sa ni atu I ken mo le fa unga le a me mana ia mana ioi wa pe kasi nga career pe nga wa ma ko ave lo ia ia Malaysiana me le tsa walu ai le tsa alu ese o le tele o nisi o falfanga benga lo mo mia lo ia taimi nei la la o lo a onga alom fana mo fanga benga ai se songi fo el falfanga benga mana ia tele oi mo lo ia lo o ina isi fo I fono fa vai wala so fa tsa wa ina fo ia pilia onga o le tso alu la ia tina e fo na ia no famelo le fa pa povi ele se pa povi ale wo fai le walo nga ya lum fa na o li tumalo so te le ala na isia ya na isia lum fa na o lo tsong ya tsul vaenga le wa te masalo le si vaenga ta wala ve masane fsilia ya lum ya matua po isi so swani pili ya te fie fa ilo atu tsa sanga nei o mawele fa mama avenga le 5% so se mai pilia onga for all degree levels and postgraduate levels 400 level while the 400 level o pepa ia le ave fa coursework wa postgraduate diploma in education e me fai lo masters by coursework ava bela fai by coursework ia 5% ela pa o waile ia le pili ava pelu o pepa la ave ilo ngar tongi tsas a fiela 5% si vai nga foi ko fa uma ko pepa io
Ioi. Mas kamuka wanga u. Iu whakarikari. Ia vanga umana. La vea umaina. E le la vela le vanga le foundation. Na degree level anga ilunga I coursework at postgrad. Let's say leas fa mama avenga. So you're only paying 50% ava pe aveo pepa e fal ise pokalame ia no winga lua songi. Ale mo fole le fa mama avenga le silu. Tele ia ava noa. Ia le sia noa le foi tano no ile so lua le o ele mo to so mo sponsorship le al malo le agriculture. Yo, tele ngono tele le manatu mama o sa so ile a on fa fatsoanga Pa pe pal paladi mo. Ai le lo o le tele supe. O fa on agriculture is fa on picilin tele songi sono Samoa. Okay. O te tama faia o te mi mama to te o marketia ia USP no itu ma to tama faia nei faia on la lo lato o ina agriculture. Ai lo ia ni fa ilonga. Le mo la fa no. Le mo la. Unga fua. Le songi. Ona tama faia sa so fainga malo ina ia una ia. Sa fa pena fo wa o meia sa o pine fa mau ia ma fainga malo tsona. Ya tu le fo o mai fa fainga malo fa wow. O fa ta u ala o tato ele. I think it's trying to move away from the mindset for Elena Olo tele foi tupe mo fafatsoanga. And o te fi lo ato te mineo eta so PhD students a Samoa. One with otasi so my tai. So ala SSA ia whamanianga le tua ia lumfa na o Samoa te minei. Tu sa leia awa no po opportunities o le ofa I al fua masawa ia o le mea lava le mo upolu ia le foi mo savai ia e tusa lava le masau le internet nei upolu ia fa tasi o tasi savai sensa ia o le nau ta inga lava le university ia o le sosuani pe ia sosuani atu lava I tatu wha nau I to reach your goal to complete your degree o le mea e le online learning I o lo mwhai lava no e a onga mai lava I lo whale ia e alu wa umalo teira o iai lava lava no te sua tsua tatu sa vai sensa o le tatu les tala foi we have online registration but o lo mwhai foi ona e sua tu matu office ala fua o lo iai foi le matu au whainga duenga lo I sa vai o lo mwhai ana so swani atu le whainga o lo les tala mo nei vai tu wanga Malo whaafatai. Ia, e se vaenga so chi mo le silfia le tātou tunu o lo mai mo whaafonga mai. E te masalo leo o folasia lava ia le tele o sulanga o restalanga ni vai tau pa wan mea ai ai nis facility lo avanon mato office a le o nei ala fua ia fa pena fo isala file o avano ai fo ia lo salary stalanga elese so songi no there's no registration fee it's free and we're always happy to help we're always trying to remove barriers from your pathway to learning afa pe se lo atu timana pokalame lea ai le oyai yo no mato tama faile sa ili sesi awala e o a ile tau sinionga le te finangalo te anga ai ia mato te fatari tali mai pe foi lau sunga ia pe na foi sunga ia filisi lo te su atu tato te fai mea fatasi Kai mo sponsor ia la fua mato ala o 5% ia o sponsor ma uma Charlotte mo o lo nei tau sanga ai fatai tele lava ia ma tātou toi wheroi foi le so ruol vers fo e whaatai mo le ava no man yo lo fai vanei aso e au nau whaafonga mai mo le tunu le Talanoaga ma sui o le Samoa campus ia po le USP o le fua e pena i nei vaenga o le tau Moses whaapoponga I le vai asa fou